ya murekuno abana bategwa n'imizima y'iwabo inyuze mu ngurube cyangwa se mu kurota, namwe mwihere ijisho rwose. Aya basi murabibona ute mwebwe muri kubireba? Rebe Tasire kumva nawe dusakurije nka radio uri gusakuza wabaye. Abyihorera ahubwo ndikumva rero ugiye kumena ingoma y'amatwi nsakuriza. Uzi ibintu bya bimbayeho? Murangwa mwasamye mwaryamye mwahenye kwitaho imisozi n'ikindi je nari mpfuye hejuru yanyu. Mwebwe ufite wabaye iki ntaranyobe. Ntabwo cyankurikiye koko. Mwana we mbega uruguru. Rero nciye nubwo ari rwarunyisha mu nzozi.